Seneta wa Meru Kadhuri Murungi na akathite Rais William Ruto no ntuba witigire wikira kirore muswanda yuakio kigina kema county yuranire yuko mbunge chonde cia county utia thibo kimbesa tikine gwethera itirira ringi magavana kwethera beba ira kigina kia county mbere ya Kadhuri ni watimbaru ni munini wa speaker ndene ya Meru Mwandali urokuwa rini taade rinene ira kwa inya mbunge cia county utira ni chokere mwananchi itikumakwa ni magavana. Anthony Kadhenya aina ribotie. Mathaa kathomba nyuma ya Rais William Ruto wekira saini muswada kuthithio garurukire mawatho ma kigina kia mwingi kia thirikari ja county muswada wa mwaka wa 2023 mubangano wa muswada uju seneta wa county ya Meru Kadhuri Murungi riu ni akathite tagalelele ria Rais William Ruto na kuligweta takiambile kinene kia ugaruruku na weti na mbele kili thirikari ja county. Seneta Kadhuri Murungi wakiuga county assembly kithiro jina kigina kiao na batithiro bagituria marumbera magavana kenda kunengirwa mbesa ja maendeleo. Nkatho kiri president no ntoba gwitikaniria na ndia yakwa ya kuwa mwanka county assembly tuchie inya na tuchie mpawe ni kenda bomba gwitanguge ya oversight bwega ekate the county assemblies gwethura bena autonomy kana bena kipawa keo tofauti no tumbero ra korali beza chonde chaira county assembly itwira gutumira irazima bali takire CC wa finance ka waziri wa fedha nikenda bomba kwa approve rombeji ila bagutumira bale assembly. Migambeni ya Kadhuri kigwata wambaru ni munini wa speaker county assembly ya Meru Mwandali ulawgito kuthina mbele leu county assembly karuta ngugi ya Joe Bulaibaterie na jo thirikari ja county tongeruteni governor ilite ngugi bande ya Joe Bulaibaterie. Mbere kanshogerie senator wa Meru Kadhuri Murungi is the deputy speaker wa senate nkatho muno no ntu nwe wombere kuyana biliu na tushogerie thirikari nene mno itongere tu president tunkatho no ntu na raere assembly autonomy biliu imaanisha that executive bakari tangwesho na ara executive na tu assembly tukeya tugomba tukiyoambia shetu direct kuma ki treasury kenda tuimba ku manage untu bibo tedia muno RMCA batibati ngo twa psycho fund vangavana no nturi mo nturi turado ya Meru iburona demo tutona bishara kana allowances zile to batiri kwa tukiona turi assembly kenda to tune kana tuina rimbo rwanga vanore rukuo so challenge ile turare nyo they assemblies in autonomy MCA bakaritango isho bakeme abakona their salaries bakona their allowances kenda bomba ku oversight na ku represent na ku oversight thirikari na njirembe na kuritango isho legislative work. Senator wa county ya Meru Kadhuri Murungi aidha aluga MCs bena kibarua kinene kegutigira nimba kumenyera mbesa jonde ile ikoelekelwe kiri thirikari ja county na bwethro to banenkero autonomy bateweta guturia marukiri county executive kana kiri governor through CC wa finance na bona arua bena jukumu ya make sure mbeshira chonde weta counties ba kumenyera bwega ikenda iteithia mwananchi so ndatunga sheria eje na ku propose nekena devolution yomba wita bwega lakini ndai kweno autonomy winde MCA nkaroma mbari burabo koni antu bakwa na ntethirwa nturia favors ke governor no nto governor nwengo ekena batiri serve the people kutenda favoritism. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kadhenya.